Il y a pas réglage. Réglage ouais, gay. Yes, nyinyi peke yenu mumesikia jinsi mambo yalivyo katika Kongo yetu. Yaani masasi imeendelea kulia kabamba na katana kabisa huku kabisa, mambo inaendelea kuchafuka sana. Vijana wazalendo wanaendelea kabisa kufyeka adui kiasi kikubwa. Wazalendo wamechukua wa M23 wa ine. Kulikuwa katikati yao baba na mama ambao walikuwa wameficha maarme, walikuwa wameficha maarme mumasake na wamekamatwa kabisa. Balikuwa wanataka kwenda kuingiza maarme wa cache d'arme ngambo za Walungu, na inawezekana ni mume na mke ambao walipewa pesa nyingi, ili kwamba wanasema kama walipewa $2000 ili kwamba wapate kufikisha maarme ile kwa watu ambao wanakuwa hapo Walungu. Unaona kama wazalendo wako wanafanya kazi. Ilikuwa ni maarme za aina ya AK-47, zilikuwa arme 6 za aina ya AK-47, na ilikuwa na mabuli za masasi ama ravitaillement chargeur. Ilikuwa chargeur 6 na zingine 3 za pembeni. Unaona kama wazalendo wanaendelea kufanya kazi kabisa, tena wanaendelea kufanya kazi kama vile tulivyoonyesha huko mbeleni. Wazalendo tena walikamata gari ya M23 ambayo walikuwa wanaenda kutwala watu, aseme wanakuya kujiunga na M23, njo bali bakamata munjia huku ngambo za Tubimbi. Unaona kama mambo iko matata kabisa. Ndugu zangu wapendwa, tunaendelea kuwa hapa tukiwapatia moja kwa moja habari za kabamba, lakini tutarukia na Ruchuru. Ruchuru nako kunasikilikana kabisa vita mkubwa kabisa ngambo za Kibumba pamoja na ngambo za Mweso huko. Kabisa mapambano inaendelea kabisa kupigana kati ya wazalendo na M23. Wanaendelea kugusana huku ngambo ya
Kibumba na mutani Ruchuru kabisa, na kuambia kama mambo iko matata. Jana usiku Nyiragongo mabale, yani pande ine zote zinazo kuwa muglomeration ya inchi, kama vile mnavyojua kabisa pande ine yote ambayo inakuwa maglomeration ya Goma, mambo imeendelea kuwa kabisa imechafuka, na wakaji wengi wameenda kujificha ndani ya pori mbalimbali. Ni kusema wamoya wanaingia ndani ya pori ya Virunga, wengine wanakimbilia hapa mpori ya Rusayo. Ni hapa kabisa watu wanaanza kukimbilia ili kwamba wajifiche masasi na mabombe ambazo zinaendelea kuonekana katika mitaa mbalimbali katika huku Nord Kivu. Sud Kivu nako huku ngambo za Katana kabisa mambo inakuwa ni matata, na centre ya Kabamba ni kusema wazalendo wameshuka kiasi kikubwa kabisa, wakija kabisa wenye hasira kubwa, na wanasema ya kwamba wanakuja sasa kugomboa wakongomani ambao wameteseka wakati ya kutosha. Yani wanasema si c'est trop c'est mauvais, si c'est trop c'est mauvais. Kabisa kama vile unavyosikia kabisa, si c'est trop c'est mauvais. Jomana wa vijana wameshuka kabisa huko, wakija wapiga. M23 imejificha muma botike ama muma zembule ile makioske na wengine wamejificha muma kontenele ambazo zinakuwa kubarabara. Wengine wameingia hata manyumba za wa population ili kwamba wapate kujificha, na hapa kabisa inaonekana kabisa inakuwa ni esheke kubwa, tena kubwa kabisa ku M23. Wanajua tu kama wazalendo wanakuyaka wanapigana na wanarudia, ile wanaikala kwanza ili kwamba waangalie kwenye wanaendea. Yani ni kuambie kama wazalendo walishuka wenye hasira kubwa, na hivi ni kuambie kama kuna chef wa hapa Kabamba, chef de quartier anabebewa naye kabisa, wanamtwala wanamwambia kuya huku utuambie jinsi mambo iko, unatesa batu. Ba chef de quartier na watangazia kama mwende polepole wa papa, mwende polepole, dunia haina mfuniko. Hapana kutesa raia, hapana kuangalia raia mbaya, maana kesho utamtafuta, na hawezi kuwa chef de quartier bila raia. Ni kuambie tu kama hii kitu ni lazima ujue kabisa, ujue kama raia njo mwenye natumo kwa chef. Hawezi kuwa chef de quartier na hauna raia. Meme president de la republique hawezi kuwa president bila raia. Ni kusema raia njo watu ambao mwapasha pigania na kuwachunga vizuri sana sana tena sana. Wandugu wapendwa, acha niwaambie tu ya kwamba kabisa vijana wetu wameshuka na wenye hasira kubwa na kupiga kabisa hapa Kabamba, na hata Katana nako masasi imelia mengi sana, na hapa kabisa mambo inaendelea kuwa mazito. Nikwambie tu kama chauffeur wa M23 ambaye alikuwa anakiatwala ba M23, alikuwa anakia batwala pasi yenye bazalendo balikuwa, yani yeye aliambiwa kwamba aende atwale ba M23 kwenye bazalendo biko. Ni kusema kuna wazalendo ambao walitaka kuja kujisalimisha kwa M23, lakini ilikuwa ni mtego Sasa shofere pamoja na watu wa ine wote wanatwalia kungambo za Walungu. Ni kusema ya kwamba mtani Walungu mapambano nayo ilikuwa na iliendelea. Hapa biko banangaliana sama pusi na paka. Pusi na panya plito. Paka njo pusi. Pusi na panya. Mina kuambia mambo iko matata. Bitu binachanganya kabisa ngambo ya pili. Marcele Chishambo. Marcele Chishambo kabisa naona amerudiliwa tena kukuwa guverner katika muji wa Bukavu.
lakini acha niwaambie kama hii ni jeu politique. Normalement Marcel Chichambo hakukuwa tena naishi mvile ya Bukavu, sababu nyuma ya yeye kuwa gouverneur bali mkimbizaka tena ni Kabila ndio alimkimbiza. Maana yake ni kusema Kabila kuna rudilia bitapikio. Anaanza rudilia bitapikio yenye alitapikaka neko presida. Anaanza kubirudilia. Ona alikuwa anapiganisha M23, sasa anarudilia tena M23. Ile tunaita kurudilia bitapikio. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ndugu yangu. Nimekuletea moja kwa moja habari zetu za mchana wa leo. Ukitaka kuingia ndani ya familia yetu, naona watu ni wengi sana wanapigania kuingia ndani ya familia, na wewe kama ungali nyuma kuya, maana kuna siku milango itafungwa bwana. Na hapa kabisa wanaendelea kabisa kukaa chonjo vijana wetu wakipigana kabisa. Nitaka kukwambia kama ukiwa tu na haja ya kuingia katika familia yetu, utaponda pale kwenye wanaandika Oli Official chini ya titre, utaponda pale na utapita napata namba zetu mara moja, na hapa unaweza ukatuite kwenye WhatsApp na tutakuitika masaa 24. Tuko kabisa tukiwa pamoja nanyi katika yote. Wandugu wapendwa, tunaendelea kabisa kufuatisha ni kazi gisi ilivyo. Ninawaambia kama tunakuja tena kwa mwendo wa kasi kwa siku ya kutangia juma yenye nakuya, tutaanza kwa tunawapatia habari kila saa. Donc après 2 heures tunawapatia, après 2 heures tunabapa, après baki mwele semaine inakuya ni après 2 heures tunawapatia. Na nyie muwe tayari kabisa hapa kwenye mtandao, maana tumesha kurestifie vyuma vyetu vizuri kabisa, tumevipanga vizuri. Sema kupanga vizuri. Yani vyuma vyetu tumevipanga kabisa vizuri na tumezirestifie mzuri kabisa, na hapa kabisa tumeyatengeneza, tushapa maintenance ya vyuma vyetu. Donc ni kusema wakati yoyote tu ile tutakuwa wapatia moja. Yani ni kuambia tu kama Kolomboka mwenyekiti mwenyewe iko hapa pamoja na wewe. Yani niko hapa pamoja na wewe kabisa, nikikupa moja kwa moja, usichoke tu. Fungula TV yako, Smart TV kama unayo, fungula kabisa. Fungua telefone yako, fungua iPad yako, ili kwamba upate kumsikia Kolomboka mwenyekiti mwenyewe akikuburudisha katika habari kemkem kabisa za kwetu. Nikwambie tu kama Walungu wazalendo wamechunga vizuri kabisa, Mwenga wamechunga vizuri, na mahali pote wameendelea kuchunga vizuri kabisa. Yani inaona wamechunga vizuri sana kabisa, na hapa imetufurahisha. Imetupatia furaha kabisa kuona wamechunga kabisa vizuri mafasi yote ambayo wamekuwa wakichezea, na ni vizuri sana kabisa kutia Mur de Berlin ili kwamba wapate kuona kama mambo iko mzuri. Nikwambie tu kama huko ngambo za Nyangezi, kumeonekana majeshi wetu mahali pale chini ya Paroisse, wameonekana kabisa kuwa wengi. Yani ni kwambie kama wazalendo wamekuwa wengi hapo Nyangezi, na tunashukuru sana sababu na hata muaglomeration ya Bukavu wazalendo wako, Kabare wazalendo wako, Bagira bazalendo wako. Yani ni kwambie kama Muresa bazalendo biko kule kote, bazalendo bashazunguruka vile ya Bukavu. Hivi kuna bakia tu firimbi ya mwisho. Nimempenda sana William Yakotumba. William Yakotumba alisema ndani ya Renyo,
ambao walikuwa ndani, alisema katamka akasema ya kwamba kabisa inabidi wanafanya nguvu yote ile frontman yenyeko Kamanyola bapate kuibomola, sababu wasipo bomola ile affrontement pale inaweza kuwaletea kasheshe. Sasa ilifo baangalie jinsi gani banaweza kubomola hii mire yenyeko pale Kamanyola, ili kwamba wapate kupenetre ngomo Nyangezi Bukavu. Na ni kusema ya kwamba Bukavu a bientôt mtasikia kabisa pale mziki wa leta jinsi gani inavyopiga. Nyinyi mjitayarishe tu kuikala chini ya vitanda na kukua tu kabisa chonjo, maana itakuwa vizuri sana, mtagombolewa a bientôt. Selo source zetu zenye ziko kule na drone zetu ambazo zimekuwa huko ngambo ya Bukavu, wametuambia ya kwamba kunakuwa tangazo ya wazalendo. Wanasema ya kwamba mtakapoona wazalendo wanaingia katika muji wa Bukavu, musikamate mafoto. Mwenye atakamatiwe kuna kamata foto bazalendo biko banaingia, atapata cha mtema kuni. Ya pili, wanasema musiwasogelee. Yani musisikie butamu ya kuona bandugu yenu benye mnamaliza wakati mrefu amuone, mwasema ule ni kaka ule. Baki nyumbani mama, baki munyumba kule, baki nyumbani, chunga operation imalizike, mtoto wako utamuona na utampatia chakula. Ndio vile ile ni tangazo kabisa ambao wanaendelea kutangaza kwa mji wa Bukavu. Wanasema wakati yoyote mtakapoona vijana wameingia katika mji wa Bukavu, musi wakamate mafoto biko banaingia. Pili, musi wasogelee, mkuwe lukundi la population. Itakuwa ni usaliti nayo. Yani mtakuwa kama vile watu ambao wanataka kusaidia adui kupata nafasi ya kujificha ama kupigana na wazalendo ama kufanya ambush. Sababu Bukavu inasemekana kama kunakuwa ba tre mingi sana. Alafu unaona mnapowaona kisha mnaingia nyote mnaanza mtakuwa mumeua kazi. Mwache kila mtu na makazi yake, yani tuachiane makazi ndugu zangu. Ni kitu ya maana sana hivi ambao niko nikiwaambia. Ni kitu ya maana sana wakati yoyote ile utajua kuachiana makazi. Ni vile bwana. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Yani nimewasili bwana. Nimeingiana hapa kabisa nikikupatia moja kwa moja habari huko kwenye unakuwa. Ni kusalimu wewe ambao unakuwa Amerika, Asia, Oceania. Hapa nikisalimia dada Ani Mapendo na nikisalimia wengine wote. Aline naye nimekusalimu huku mali ambapo unapokuwa, na hata mama Nadia hapa Nyiragongo na nakusalimia kabisa ndugu yangu mali unapokuwa. Watu wote wanaokuwa ndani ya grupe yetu ama familia yetu, na wapatia jambo nikiwaambia ya kwamba kabisa niko macho nikifuatilia moja kwa moja, ili kwamba nikupatia habari yenye haina vumbi, haina taka vumbi kamoya. Nilikwambia hivi, hakuna mtu mwenye anaweza kuwa na habari ya kweli kama mimi. Sababu gani nasema vile? Sababu niko kwetu mwinchi yangu, vinavyopitikana kwetu mwinchi yangu mina vijua vizuri sana. Maana ikiwa wazalendo, ikiwa wanani, sote tuliko mahala fasi moja, tulicheza fasi moja, vijana ndugu zangu, rafiki zangu, baba zangu wako ndio wazalendo. Ndakosa habari namna gani ama ndakosa kusema ukweli namna gani? Ni lazima tusemee ukweli.